Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Lisa, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Addan kaayan ayat ko. Day talaeng taadda mabalinda iti biag. Ket nakunana nga awan anyaman na numay saak laeng anak urapay. Gapo taay ayaten na. Ngem adda naduktalak ken kuana, banag adjak magustuhan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lisa dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. No kasta, si kagayam ti kaayan ayat ti anak ko. Wen, madam. Nasingpet ni Lisa, mama. Day tati magustuhan kuana. Anya ka di ti trabaho, Lisa. Adda ka bukbukudak a parlor, madam. Kasta, sa dinumat tinagamamuan nyo adu. Iti may sa abar, madam. Naira na idi asimuro tak kadagiti kakaduak ija parlor. Kat ijay ko anaam-amo ni Andrew. Tsaka mo, amay salagayam ngagparparlor ti girlfriend ti anak ko. Alakit din, mama. Lisa, mangantayon. Sige, siya kon ti agbayad iti in-order tayo. Gaputawan samat kwarta ni Lisa. Rumbang asyak ti agbayad. Tasyak ti nagawis, mama. Kayat ko layam mo kada kayo ni Lisa. Naragsak apan nakaam-amok kada kayo, madam. Oh, kunak man no intulod mo ni mamam. Apay asim maruno ka adagos dito parlor ko. Makisinara ka no itigayim na. Kasta ka di. Andrew, amo ka dinak magustuhan ni mamam. Gapot na sa anak abak ng akas kada kayo. Awan mo't kastang imbaga na kanyak. Ala, agawid kan. Taamangan noong tan na kamanan no kasta amarabyan ka. O sige, inak nga roden. Awagan kan tulangan inton rabi, ha? Sige. Agpatuloy akon. Hoy, naunag tasin na ay mo Sakit nakaturang dagiti matam iti boyfriend mo, madadayo. Kasano? Nagpakadamot kan adagos. Idi imbagak nga agawidan. Taamangan noong tanti inana no marabyan. Ay, si kakit di madlisa. Amom lang arudon ang mamas boy ti boyfriend mo. Uwen nga ron. Noan niya ti pagayatan ti inana. Surutan na matan. Katanya nga rod, agmay may sa nga anak. Iso akas ta ti inana. Amin na kayat na, masapul atong palan ti kakaisuna nga anak na. Tapara iti pagsayaatan na. Sarungkaran ka kuma, Lisa. Nauray amok nga Danubyo. No agaram ka kanyak. Nasaysayat nga isardang mon. Amangan numaamuan tinobyok. Kat aga pa kami pa'y. Sa anak nga agaram. Kahit kala kasarsarita. Pangaasim, Henry. Saan kan nga umumaypay dito balhay? Adan ka ayan-ayat ko. Kat saan ama iparbang nga agpaarumakpay. Wano itulok ko nga ada umay magsarong karkanyak. Nga uray pagayam laang akas iti kunam. Awan matdakas na Saan anasaya at tikas na, Henry? Anyalangan ti makuna dagiti kaaruba kanyak. Nang runa, katday talamangis istorya iti kaaruba dati amuda nga aramidan. Siyak ti makaamo kadakwada. Saan? Sardengan na kon, Henry. Gaputa uray pa'y awan kaayan ayat ko. Awan ayat amariknak para kan ka. Sapay ko ma, tamaawatam. Saan adakas ti intensyon ko kun ka?
Kaya't kala pagayam. Henry, rabiin. Agawid ka kuman. Amom anak, no siyak ti matungpal. Nasaysaya at no ni Henry ti pakiayan-ayatam. Gaputan nasaya at mag-abaro. Dagulit day dya a tao. Saan ang makaawat, tatang? Imbagak lang arudan asardangan nakon. Taadan ka ayan-ayat ko. Ngam agpilit latta. Amom, Lisa. Bak na ang jay kaayan-ayat mo. Ket ang mga no di nakakayat dagiti naganak na. Sakit ko na makasla na unget ti ina ti boyfriend mo. Amok day tatang. Ngam nakasagana kami kan ni Andrew amang ilaban iti ayan-ayat mi. Ngem no ni Henry kumati kaayan-ayat mo. Awan kumati parikot. Tapada tayo ida anakurapay laeng. Tatang, Agam ala. Anyang arun ngay no jebak nang tikayat mo. Ket sapay la kumatawan to ti parikot mo ken kuana, anak ko. Gat, kaano nga itikalay sayo ka ni Andrew, Lisa? ha? Awan pa'y day iti panunot ko. Amumatan. Kayat ko pa'y ti agurnong. Apay pa lang nga agurnong ka. Katbak ng damat. Kayat ko daytay adda kabukbukudak a kwarta. Asa anak amang namnama iti kwartada. Sa bagay, Nangruna kat bak nang da. Amangan no ko na antiinan ni Andrew nga almanak ti kwartada. husto ka dita, friend. Iso akasapulan nga agurnongak iti bangko. Wana, narigat samot ti matagtagibasit, friend. Husto ta ko nang. Kasanon no kasta ti ina ni Andrew. Gaputabak nang da katagtagibasitan na kan. Maano sa mga ta? Maano saklat ta. Tinaskan, saan nakadangran? Uy, talagamat asidadaan ka nga agsakripisyo kapoy ti ayan-ayat yo ka ni Andrew. Wen, Grace, gaputa talaga nga ay ayatak ni Andrew. Nga uray mama's boy. Inawis ka dito restaurant. Takayat ko ti agpakada. Ha? Apay, sa dino ti papanam? Agtrabaho ak iti Manila. Adamat pang gadam dito lugar tayo Kuna ni mama, dakdakal ti sweldo ki Jay. Nagsarita da kanon iti gayem na negosyante Jay. Anya? Kasanutan no umadayo ka. Kuna ni mama, anasay-saya at kano ti makastrak iti trabaho iti Manila. No kasta, agin nadayutan. Awan mabalin ko, Lisa. Gaputa kastoy ti kayat ni mama. Agtrabaho ki iti Manila, tadakdakal ti sweldo ki Jay. Saan ka kadipay amapnak iti sweldom iti trabaho? Panagkunak. Okay mat ti sweldom iti trabaho dito Jakman amo kini mama. Pasig ka, mama. Awan lakat, mama. Apay, awan ka diti kabukbukudam apang nagdang. Awan lakat ni mamam tagdisdesisyon para kan ka. Kitkitaan na lati pagsaya atak. Sige, no kastati ko na. Awanan maaramida. Awan mabalin mo, tatrabaho mo't tirason no apay nga agpa-Manila. Bayamon, friend. Sana bale. Kanayon na kanto siguro nga awagan. Jakam, Siyempre, ay ayatun na ka. wen. Ay ayatanak. Ngam kasanon no bilinan ni mamana. Asaan na kun nga awagan pa'y. Uray ka di day taabanag kat agtumpal. Siyempre, ilaban na ti ayan-ayat yu Sapay la kuma, takasta. Nakatugaw ka mat dito'y paraangan niyo.
Katrabiin. Nakita ka nga agmay-may sa. Iso nga inasitgan ka. Kasapulam ka diti kasarsarita. Adda aklat ta dito eh. Henry, Agparparikot ka kadi iti kayan ayat mo. Henry, no bilang tadda ka ayan ayat mo, kat adamot mayat at trabahom ditoy. Umadayo ka kadipay para itidakdakkel pay asweldo. Nga uray pay mayadayokan iti kaayan ayat mo. Uwan. Ha? Wen, tisongbat mo? Uwan ti sungbat ko. Gaputa trabaho mo tiga po na. Kaya't naasawan, para mutlaang iti masakbayan minubilang. Tauray agin na dayo kami. Kanayon kong awagan. Kanayon ko asarongkaran. Kasta? Uwan Apay, imadayo ka diti kaayan ayat mo? Wen, Henry, napan nagtrabaho ija Manila. Gapo tadakdakkel kano ti sweldo na ijay. Itataagin na dayo kayo. Di ta mapanatnakan nyo, ti kinapudno ti tunggal maysa kada kayo. Apay kadi-adi kapay lamapan maturog, Lisa. Saan na ka makaturturog, tatang? Nakita kayo kin Henry nga agsarsarita di tarwar. Di mo mat pinastrek, tapi nagkapim kuma. Saan ka nun, tatang? Kaya't na kanon ti agina na, tamasapa amapan agtrabaho inton bigat. Anak, adda ka di parikot mo. Awan, tatang. Di kaayan ayat mo abak nang? Ay na, anak ko. Imbagak ngamin ken ka iday, nga mga nuag parikot ka laeng. Isu ano mabalain, bay amon dayjay akayan ayat mo. Kababain iti pamilyada, tawan ikamang mukadakwada. Tatang, Ibagbagak lang ti pudno, anak ko. Diyak ngamin kayat ama itulad ka iti anak ni Bakit Gloria. Anak ki asawa iti baknang. Ngam nakakaasimait, kaputa pinagbalinda katulong. Inasawa jay baknang, tapno adda lababa unenda. tatang. Iso asaan anaragsak di anak ni Bakit Gloria. Bayan nyo, tatang. Tapanunutak, anaimbag. Kumusta mo tantibak ng boyfriend mo, friend? Tsaka mo. Dinakmot malagipan nga awagan. Sa bagay, amok abisi iti trabaho na. Sapay ko matakas ta. Amok nga adu ti trabaho na. Iso adinak man la maawagan. Apay adi mo padasan nga awagan ita. Saan? Makadisturbo aklang iti trabaho na. Di padasam nga awagan no rabi eh. Sige, aramidak dayta. Ay, imposible mat day ta akayan ayat mo. Tadi na ka man laawagan mat. Grace. Ngam saan aday ta ti rason tapno aglaladot kan akasta. Agtrabaho kakit di ana imbag. Iti kasta, manayunan pa iti urnong mo iti bangko. Manon alawas ni Andrew iti Manila. Ngam dinak man la malagip nga awagan. Sabay jak makaturturog amang pampanunot kan kuana. Ay, anya nga tan tinapasamak kan kuana. Apay adi man la umawag. Tapno ipakaam muna. No anya ti kasasaad na. Ti cellphone ko. Ni Andrew? Hello? Andrew? Hello? Kumusta kan? Apay nga itaka lang nga imawag. Inawagan ka. Tadakayat ko nga ibaga. Anya dayta? Kuna ni mama. Ati kayat na para kanyak.
Ket ti anak ti negosyante agayem na. Anya? Iso apasensyakan, Lisa. Agwin na swastan. Anya? Kuna ni mama, anasay-saya at matlakan no ti anak ti gayem na ti maasawak. Tapno kikinawatan kami asa nga pamilya. Andrew. Sige. Kastabay, Lisa. Sabay lang kumata makasara kay ti lalaki amay parbang paraken ka. Bye. Aw, adto'y tidano, manak ko. Uminom ka. Ay. Huston, di ka nagsangit. Awan mabalin mo. Tamamas boy mait jay baknang akayan ayat mo. Amanga no kanayon to, ti diyo pagkinawatan no bilang, tada kayo ti agkatuluyan, anak ko. Ta siyempre, ti pagayatan tulat ti inana ti matungpal. Nga uray pa'y pamilyadon ti anak na. Nagbidutak anangayat ka ni Andrew, tatang. Kasta talaga? Ti inanalatan ti tungtungpalan na. Nakaslaawan panunot na. Iso asaanan anas ka na sangita manak ko. Ta saan nga iso ti talaga aparakan ka? Oh, adoy, Lisa. Prutas paraken ka. Papaya kan sa ba? Agyaman ak, Henry. Nakapulas ka mat? Domingo ita. Isu nga awisin ka kuma, tain ta makimisa. Kalpasan na, agpasyerta. Itikas ta, makailiw-liwag ka. Sigalatan. Awan gaganay gayak ita. Sige, ingkakid di agpalas, taurayin ka. Masapol ang makailiw-liwag ka. Tapno di ka aglidliday latan. Henry. Alan, Lisa. Ingka agpalas, tarumwarta. Mayat dito'y aparke. Pasig aparis-paris dagiti kakadwata dito'y. Wen nga rod. Naimbag da pa'y. Naragsak da akadwada ti ay ayatenda. Ngam siya. Nagmalasak. Takas ka ni Andrew ti boyfriend ko. Saan mo alagi panti kaayan-ayat mo? Masaktan ka laeng. Amok, dumtang to ti lalaki anapudnukan ka. Kat amok mat, asaan asyak dayta. Gaputa amok mat, apagayam laeng ti pangibilbilangam kanyak. Henry. Basta ti makunak, saan ama ikari ti kaayan-ayat mo, para ken ka. Aging ga ita, nasakit pa ilaang para kanyak, Mr. Lonely. Katjak amo no kaano ang makalipatak. Pinadas ko nga awagan ni Andrew, ngam saan ko na makontak. Isu analabit at talaga alinipat nakmetan, tanagtungpal iti pagayatan ti inana. Alakastan, ito'y pagayam mo, Lisa. Agyaman pagayam Lisa, iti da ito apakasaritaam. Husto ti kuna ni Henry ken ka. Adumteng tu ti maikari apara ken ka. Isuasaan ka namang namnama kini Andrew. Gapu tanukas ken kwa na ti makatuluyam. Amangan no agparikot kan tumet laeng. Gapu ta ko namet amamas boy. Ngemkit di addalat ta pagbaliwan ti panawen. Ala, ituloy mo ti agtrabaho. Ket agurnong ka para iti masakbayam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagam nagpailinga di tinagan an Lisa. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear
Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.